Ndio kumeria matagi tekio bunge wa mwaka 2027 kaunti ya Meru Felicity Nkilotebere na idhurite thirikari nini batire kuthangikira mpithukiro ya maitha na ndethia ila nindi chonekete ikiumaira nara nindethirite tarake kinye kwibianitie na untu bona ndethia kuywa adu akine ndi kionaniria kyotha wa thirikari wiko karia nkurukine ndi akuruba kanja njuri ncheke kuma Meru na bethirite nindi bakirita mukana kiria Meru iguru ria kuringa siasa na kureta mpathumantu negie nduriyo chia Meru bakiwa nduriyo chionde nende mugwanje batere kwithira igeta na mbere ya kintu kimwe bakere mantu ya kunimpithugiro cha maitha ni barumbete thirikari gutonyera na guchwa ntaira ya gutura kona makarika ya kwithira ya kinyamuthia John Thiga na utariria Felicity Nkilotebere no mabara bakumerera matagite ke mubunga umwe kuru kaunti ya Meru akaraniria na metheto ya ndeto na njira mwanya ya thimu na menerete mbithukiro cha maitha na wamba bwandeithia bora bwithirite bukithi mbere no tabarika ntere cha nyambere na moro tigania na araguigiriga kinene kuona munini wa Inspector General Police muthenya wa goro no Eliud Ndilagat kuigwa rintere na muchemanio wegeni na mantu mokaria indi mbere achoka kinya Nairobi ndithie tiyo na muntu momba kuigwa akiura wana kinyoro ngethite na mbere na kuroturo bwake vitari ni mwentere wa ino chetiga Niuma, Deputy Inspector Inspector General wa Police Nara Rikandebene eye tagucemania na akaria na arithi na kudiscuss insecurity guntuku kwa Tigania West, Tigania East na Buri iretwikite very rampant na mbere inyaki nyobicine wachoka Nairobi already bandits barari bai guchoka baiya ng'ombe ingi bora mtungi na barathongi wisibitari thai kintu kitu itumakitie sana na gaturigaria nontu turi imbi nontu police egutwika court unawares imbi nontu bokara kapate na intelligence ekubera no kubanga maovu na ina abakubangira na ile bakavamia ikuona ni police yetu is inept, it is corrupt, ite kujanguira yagirite kuita na thirikari ni mingugi yayo yokaria mwananchi no karia intobia mwananchi birachuite Nkurukibirire na menerete ndiunga cha munini wa mutongeria wa nthurune Professor Kithuro Kindiki uraguwa muthenya wa goro na rintere cha Buri kumwakura kwithiritwo kiyo na atirariria manto mawamba bwandeithia into kingi kyo turigaria ni ate Deputy President na arariti mau the same day barely 30 kilometers or so kuma na wantu baraurawa na naume chamanyira ndakwa lakini watu mbakinya ushughulika na gita wa mwana wetu development tu akuthithia development tu barabara kane ichawete roibao kwethra antu abaukua kinyamara iki kia wamba bwandeithia mwana mbithukiro cha kagita kwa gita na antu bakiura wano ithiete na mbere kinya kwa riro na kuruba njuri troga tu kwa mantu ya kuthira ri tuona operation katwire wasiri wetu wa interior ategere bwega muno no tukwithwa kuri antu bakuroko the boat antu agitaruka ithwa gigita bakithwa na bwibo tura gitaruka na gigita atia kenda gitonya ruji kumenyerwe no ntu bicha bia bionekete be insecurity Buri Tigania West, Tigania East na Igembe ni gituriaritie muno na gatwikiro gwa muno itukuromba no ntu antu ibakwite baba ingi muno na ng'ombe ciete nyingi muno na ukira operation area nantu jau atukuromba thirikari itegere bwega buru kwa kina tuone mantu yo nontu ija kutukio uchumi bwa Meru na tukata lives ciantu kiripotera ndo cha weru kumantere cha tiania mbeta wa John Thiga.